Tiakari batongeretwe ni MCA wa Nyankist Kirima Mubichi ibaithukirite kithinjiro kia thimagiri kumania na nguto ati gicunji gia kithaka kithirite gikiyukwa ni muntu kiombe amwe nabo Minister wa Miunda na Ithaka Joy Karwitha na kinyete na Savea Antonia aralikithitie muntu kiombe ni omamunda yurairigite yuawe nonto yua mwingine gicunji gekai muno onto boy botirite bioria nkabo ya bura mwandiki wetu wa Ndeto Muthuri Murio Kioro kinyete nteri automenyethia Ninyume mingi kwitha bachumirite mthuri na ro kinyandene kithinjiro kia thimangiri na kyotikingi ni muthuri wa kugati kwina munda jui gundukuku nyuma kwitha juirigi alabombete kuguthikingi bibi na kyotikingi ni kiraba kuwa kare munda jwa mwingi chairman osirota yezi na urauretikiretie mantu tajaja irigwa kinyo ngona bati kwithira agicoka ya bioria nikikurairigirwe ne chairman osirota nontu eta community eja gutwira kiwanja kikethira akiguri uyundiratha mbere tukamba gucamono na baruga tukacoka tukaretora gintu gitawa kotonda kuna procedure ire thingata ire yomba kuthingata into bia mwingi ndia majajo nthe kare ikonekene ponde kaboka ibundune gitumi nyuma Minister Miunda no Joy Karwitha amwe mwerekere mantu ja Miunda bokinyaga ibombere kurita uma ati kithinjiro kithimangiri kireka ijire ile bakunicha mwingi na tenekuo take erere yao. Lakini remember at that point 1978 mndajura county egurire 0.21 tukwera no mwaka lakini documents I think proposal area MCDA si hebo nenkerete ni kuonania munda no it's a proposal that can slaughter either fully functional but with 2 acres. However, already structures here yote na what was acquired there is 0.21 tukwera no mwaka that was a proposal. Lakini watu nenkera documents to analyse ubwe nayo nabo ulepo bareaga for that acreage nonto in our understanding is 0.21 ontobo nande batu mabetho bena biure kathomba ati niki gitumi kithinjiro kia guruju kire munda ja muntu kiombe kompolitherie gikundi munda juju netura kurukia mbeca na ngegombe tukisie na batu kompolitherie kai kwira yu kai bijire kabata tegeta boya kabata kola munda yukali na nyaka stio nyaka kwake kwira kanini ko na fununu nyaka tekai teka county ko na fununu ereo kinyaka bakuweka county stio nyaka kali tekai teka county ende to aja to akurukira to erwa iye kaingana ijere to egechio proposal na andiki boya kan kaburetera document nyende na chocha county government document yetu ere 10 good years renewable by 5 na tujaisha hiyo haijaisha agreement yetu. Kwa hivyo ni 5 ya kwanza tumekunja na tunaanzia 5 ya pili. Kulingana na msi wa Nteriji no Mubichi bawite morto jwao tikutunya mtu kiombe mndajwawe kana mwingine jukutunywa ne mtu kiombe kila kwenda ni mbabomba kurungama. Hii kama ni hii shamba imechukua muda mrefu sana. Kujeni hata kama ni point moja tu. Mtu wetu tuseme hapa ndio kwetu. Ama ni nini? Ni kweli. Tondo kotene aje kuja kuangaisha mtu akenda kutumira mndejo uke kwa mndejo jwawe rigari jwawe abati kutangoketia wana mndejo wako kwenda kana teroi lakini ndio na tutu kwa fashion mwanya na tutariku na teba tutu kana na file check county yo makosa manene na ndenda kwa waziri tafadhali with immediate effect mimi nikiwa ndio mwakilishi wa hii Nyaki West Ward hii shamba itolewe na ikae vile inafaa. Muthuri Murioki, World TV, Muthuri Kangangi.